Sanibona, igama lami uNkulunafa Kwadla ngifundisa itente, ngidlala itente ngiphinde ngiwadayisa ama-keyboard engisuke ngifundisa ngawo itente. Ngilifundisa ku-YouTube naku-TikTok kuphela, hhayi ku-WhatsApp. So la ngifuna ukukhombisa i-mid arranger le R880 ukuthi uyixhuma kanjani uma ubuyifaka kwi-keyboard yakho. Bafethu, ngeke ngize nginikhombise konke ngoba okwamanje ngisahluleka ukwenza ama-tutorial, ngisaney'nkinga ncane nje ey'khona ezolungiseka nje. Sekuseduze ukuthi siy'lungise sibuyele senze ama-tutorial abantu bafune. So i-mid arranger-ke le. Into eyenza uma ufuna ukuxhumanisa i-keyboard yakho ne-mid arranger, kumele ube nekhebula ekanje. Nayi ikhebula oyidingayo. And sure ukuthi uyangilandela mfethu, uyangilandela, uyalike amavidiyo ami, so yona ikhebula oyidingayo le. Mina ngayi-order somewhere, khona ividiyo engizoye ngiyifake la ikhombisa ukuthi ngayi-order up. So ile cable le ino-out no-in. Not ukuthi ilo intambo ino-out and in, I know out and in, uyifake noma kanjani ne. La kwi-mid arranger yakho, le shandes le, uzobheka indawo ethi out la. Nayi indawo, khona indawo ebhalwe out, mese kubo mid, then mese kubo in. Ufake indawo ethi out, then u-in kube e-keyboard. Ngala kwi-keyboard ngemumva, there should be something ebhalwe in, nanke, yabo. U-in lo, yimba kwethu, u-in lo, u-out lo ngala, yabo. So ngakho ngithi-ke amavidiyo ngeke ngiwenze kahle mina because ngisanenkinga encane nje. So la ngifaka ku-in leli side leli, yazi ngithe ngiyifaka ekuqaleni yangena kanzima. Okay, kumele igobe kanje. Lapho-ke singenile, then mid arranger yami, nayi mid arranger yami. So ngine-tutorial njalo la encanyana, but mise ngi-right nje nenzela kahle nje phethe amavidiyo. Abantu abaningi balokho bebuza, yani mid arrange, sona ngizokuzama ukufakela umqondo ukuthi eyani. So out lo, nanku out ngifaka ngala, othi ngiyiphoza kancane. Okay, sengifakele ku-out wami la. So impahla yami ngiyiphendula kanje. Ngizoyi-ona i-mid arranger yami la. Okay, nayi i-mid arranger yami ngiyayi-ona, then isi-on mid arranger yami, on keyboard yami, angithabo. So okay, so keyboard ngiyifake itende. Okay, so la i-keyboard sesiyilawula ngani manje nge-mid arranger R880. Kanjani na? Konke engizokwenza la kuzophumela kwi-keyboard, but-ke bekufanele ngibe ne-speaker esiseceleni engizosifaka ujeko ukuze kuphume amathoni ale mpahla le, noma kuphume ama-style or ama-beats ale mpahla. Kodwa ngizokukhombisa ukuthi-ke ifakwe kanjani njengoba ubonile ekuqaleni ividiyo ngiyenza ukuthi ngixhume kanjani, nanokuthi ubone ukuthi ngampela into esebenzayo le, yabo. Noma ngingeke ngikwenze konke, bayazi abasebenzisa ama-mid arranger ukuthi khona izinto engeke ngize ngikwazi ukuyichaza, anginaso isipeki sokuxhumanisa lo mbhemu lo. Ake siboneni-ke manje. Okay, angidlale nje i-beat now. Okay, ake ngikhuphule i-volume la, So keyboard yami ngiyilawula ngalo mbhemu lo. Mengimstopha lo mjeda lo, keyboard yathula, ngithabo. So mengidlula i-beat, nakho ngiyawadlula ama-beats, yabo. Ngidlula nje la, yabo. So ngothi ngiphoze, then ake ngizame ukufaka amathoni nje ukukhombisa ukuthi isebenza kanjani lento le. So la itende la, okay. Ake sizame ukuza ngala, sifake upiano, yabo. Sengifake upiano ngala, sekhala upiano, ama-strings, okay. Alo saxophone pho man. Sekuyakude manje. Okay, ake ngize la ku-sax nama-brass, yabo. Kodwa ukuthi into yami ngiyilawula kuyona le shandes le, i-mid arrange. Mengifuna ukufaka i-beat, angithabo, ngishaya la. Ngingawashintsha ama-beats, ngikhethe ukuthi iliphi engilifunayo.
ngikhethe noma liphi ibhithi engilifunayo, yabo. Ewe, 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 Gethsemane, ewe. So yabona ukuthi umuntu arrange yethu isebenza kanjalo. Bakwethu, ngicela ukuthi ngilandele, ngikhona ku-YouTube, hamba ubheke uGoodNough Dlamini, usubscribe kuyilokhuza kwi-channel yami, ngibheke naku-TikTok naku-YouTube, ufike ufollow ipage lami because sisiza abantu abangayazi i-keyboard la, sisiza abantu abangayazi i-keyboard, abasadinga ama-basic. So ama-basic lawa, thenga into oyaziyo yabo, thenge into not oyaziyo kodwa onomqondo, one-basic yayo ukuthi ithintwaphi kanjani, isetshenziswa kanjani. Njengamhlanje ngibrekhela lento le, noma ngayibrekhile yonke kahle down, kodwa khona into oyibonile kancane ukuthi yesani lesigubhu lesi, angithi yabo. So kuNafi uyadayisayo ama-keyboard bafethu, akhona ama-keyboard esiwadayisayo, Roland i-Unani, ama-Roland i-16 akhona, Roland i-3018, Roland i-68, maphonjwa manje. Kukhona i-Triumph, but i-Triumph engisakhuluma ngalo ngoba khona bazothatha. Akhona ama-keyboard bafethu, ngithinte nayi inamba yami, siwadayisa i-collection, senzela ePinetown. If uzofuna i-keyboard, mina ngihlangana nawe ePinetown, ya-arrange kuqala sikhulume, sivumelane ku-WhatsApp, ukukhombisa iy'thombe ze-keyboard, then bese-ke si-arrange i-pick up, noma i-meet up, khona uzokwazi uku-collect i-keyboard yakho. Khona-ke nama-delivery siyawenza ngo-Postnet. If uhlala kude uyakhokha before siyideliver impahla ngo-Postnet. Asikwazi ukuthumela impahla ungakakhokhi, uqala ukhokhe before ulokhuzo u-Postnet, before siye ka-Postnet siyoshiya impahla yakho ukuze bayidelive kuleli site ongakulona. So ama-moment arrange adayiswa-ke 4,500, 4,000. Njengamanje nginawu-2 but sihlahla sibe nawo, khona namanye azayo nje futhi. Lezi zinto lezi ze-tent siyayidayisa, singangaba nazo zonke but ziyafika zona, yabo. Stock sikhona siba khona. Ngicela ukuthi-ke ulike ividiyo, isherishe, mhlawumbe isherishele umuntu ongalazi kahle itende kodwa olifundayo nolithandayo, ukhombisa ukuthi nazi lezi zinto lezi ziyadayiswa futhi zisebenza kanje, kulula ukuyifunda. Nanka ama-tutorial akhona namanye futhi aku-YouTube. Nginqaba amavidiyo engiwenze laphana ku-YouTube bakwethu, nginqaba nje kakhulu amavidiyo. Kodwa-ke bafethu, aningibekezelelele, ngiyabuya ku-YouTube and mase ngibuya ngizorekhoda kahle, sengine-ring light nikwazi ukubona yonke into, kusazoba right nje kwi-recording yami. Njengamanje ngisahlela ukurekhod because nje ngisanegxakagxaka nje eningi, so ngenza lokhu nje okuncane, ngirekhode kanje ngibambe ngesandla. Kodwa-ke maduzane kuzolunga bafethu. Into ekumele nje ukuyenza njengamanje ukuhamba uhambe ufollowa nje i-account yami. Ekhulunywa uGoodNough Dlamini nje